Haleluya. Kaitor kaham mini hamjangma khairumate molprung bangai kuplung klaitum. Haleluya. Osungsaro kaitor su tisubreng Yesus Kristus su borok kaham kebokari. Haleluya. Cine ubukuk senamui rohjaka cine ubukuk tei matangjak mulang manobo mano. Te butharjak mulang manobo mano. Amre bangai no huske tongbaidi. Cine ubukuk no nangma manai no mungsano poyen no teklaigi kok sana nangnai. Haleluya. Te adalang badalang kok runo tasadi. Te thuimung lama hamya lama kok hamya lama te naislim bukuk ti tano kordi. Cini bukuk ti tamo no kana nang himale. Kaituni hamjak mong te kaituni kok kothar te keplai kok te hamjak mong kok obasi no kana no cini kok te. Haleluya. Oh sakandari makandari busturi ba. Haleluya. Kaitor kaham bini hamjam khair mata baiplia. Obon bangino sumpuito te kara ke kaitor ni thani. Basana nango setan jungno khogitelang maya tike subrayong Yesus Kristo ni phungjak lamate te kaitor jungno tamosa ulama wasang karak ke basana nango. Asungsaro borok kabangma tongo. Kebo kaham kayo, kebo hamya kayo, kebo jaya kayo, kebo hamya manai tanglayo. Abon mangino asungsar pa bangsuk, hamya bangsuk. Haleluya. Asungsaro kabangma problem payo, bemar payo, hamya payo, jaya payo. Kotor juddu jolai tongo. Te abang lai tongo banglai koto nobor koto wahai problem pai to afano sung Kristen hene je kaito ni lamao te Jisu ni lamao hinto ne bororo wana nanangi tamni male chin loge Jisu Kristo tongo te kaito re rohja fola katha jumai baksa malpun mot. Haleluya. Pasung kaito ni prungjang lamao te kubuyo soi lamao te matangjang lamao se hingnani te rote kubui kathar ke te tongmani obose chini nang sukmani mane te matangjang mane. Haleluya. Abon bangni takau te bukso hayongo kobangma bemar koto hamya jaya phaipana sungwana nanangi na ang gorib hinai na ang ram puisa kari hinai na ang kosom hinai na ang sia ang butua ang lekha rungya ang obai klaimeya ang chubya borok ang saimia borok ini bakhabainan ni obai chini kuno obo kuri tamo himale chini bangai Yesus Kristo korosa kawotika bini langmano ripeka te bini thoi kathar bechana sarsoi dam mathangjang langmano ya praka eke chung tabo kathar sengka osungsani borok liya chung chuknohani borok sengka tabo. Haleluya. Abon bangana ang saksak chubya rungya sia ang butua pap ganang sungsok ganang ang mungsa klaimaya ni bakhabaina ni amhai tawan sugdi chini kaisano lama jong Jisu no ringdi o Jisu ang chukyang tokano ana subadi bonana chubane bonung bai nukjagui chuba phaigla borok ni hoite chubanai het hayake to mungsa lama phano klogoi nai no omoni bangino wana na kirina chini khawa ta tuisidi mathangjang langma chongmanka te kubui langma manka te kaito no te subrai Jisu no nung ani bogra nung ani subrai nung ani kaito ni khokbai gosisidi te ke mathangjang langma nana sidi te ke elimba kathar bible chungno tamasa okogno chung follow khai te hingnani asuk chini lama. So obon bangino nor khata tidi teba khata baijak di jungsia rungya saimia butua mungsa samung jugya ne osungsani hawa se chung jugya angkhana butua angkhana hamya angkhana ba kaitun mokolo chung belaino kurung se te kurung te sibu rungu te hamsa jaklang mase tamoni male kaitur chung srapsan bangpono yakar yakibiya obon bangino nor mathangjang langma nanti kaito naro te subrayong Yesus Kristo ni lama hingfede. Haleluya. Te norono paiple te hambaya porte paitak jura khanai tong bangai. Haleluya.
te ani YouTube channel lo katalangi faidong ke subscribe kadi like kadi share kadi te bujung kaham serong katal tubui phele ne te ang saito tongo daily no kaitun ko puno kaham no pina bangi te khanari na bangi obote YouTube ne hoite fano kaitun ko kuchuki pina bangi ang saito gui tongo te norobo je sak mansak share khaidi ani YouTube channel la ake te kaitun mungno te bu kuchuk khaidi hallelujah kaito lobjak ta amen